May tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umano kano ti may sa border tayo. Nina, bakit? Ay nawaw, kano? Inton Lunes. Na, apay asika ti kinasarita na. Apay asaan ang nagdiretso kanyak. Isyung arod nga ibagbagakin ka tapno ambom. Tapno updated ka mata. Ay saan na mabalinti kasta? Siyak nga ro ti landlady. Apay kit din asika ti pangibaghan na. Oo na yan na bakit? Agraman tayo ta apanag. Big deal launay kan ka. Una, tawan bibiyang mo iti day ta apaabangan, Jeffrey. Kasano kumasumango dakin ka? Kat kabutang da kamot nga rol. Apay ko mga butang da kanyak. Sa anak mo't amang mangan iti tao. Daytang iwat mo pasmado ti makagapo. Di mo amutag tepel. Iso dayta. Kabutang da ka ti amin. Ibagam iti day ta Joel, tasyak ti kasarita na. Saan ka tasika? Wala. No kayat na ba iti sumangugan ka? Ay nawaw, saan asyak ti pagpungpung totam, Jeffrey? Nakapasyar kayo mat dito'y pag-abangak nanang. Anya ti umayo ibaga. Imawag ni Antim ni na kanyak iti kalman anak ko. Kat, Bakanti ka no, ti may sa akwarto iti boarding house apapaabangan na. anya ko maitano bakante nanang. Adamat tanto abangan tayo apag naada. Ti kayat ko kat umakar ka ijay anak ko. Ay nawaw, jak kaya tiag naad ijay nanang. Adayo amay mayat ijay nalawlawa ken simintado. Basta, dituyak laangan nanang. Naa, di mo man ipilit ti kayat mo si Karot. Noan niya ti imbagak, isaw ti aramidem. Amo yung mati ugali ni auntie. Pasmado tingiwat na kung nadagiti kakasinsin ko anagabang iti papaabangan na abalay. Anyat amu tayo ngay. Ano saklatan dito'y nanang? Uray adayo. At least, adatal na ti panunot ko. Pangaasen, tadi mo ipilit ti kayat mo, Rot. Kayat mo man kan saan, umakar ka ijay. Anya? Nagnaad kayo iti balay apapaabangan ni Auntie Nena idi. Saan ka di kasinsin? Uwan kasinseng. Ngamaon pa idwa bulan may kat pimanaw kami. Api ang nasa ludsud mo kasinseng. Tati kayat ni nanang kat agnaedak ijay. Ay nawaw, agpanunot ka iti maminribaw kasinseng. Ipilit mat nga rod ni nanang. Saan na sigurong ammo ti aramin ti kamsa na Ammom ka tay. Idi da kami tinagnad ijay. Bigatang agtuk-tuk-tuk na antinena. Anya? Uwan kasinseng. Ti kaya masapa amariing dagiti burdars. Natangsay. Nangruna ka dagiti kaanakan na. Disturbo mat nga rod ano kasta? Pudnula unay kasinseng. Nagadupay ti dildilaw na day jay Sapataws, badaw, buok, sidakin amin ang. Nakabutbutang atalaga ti agnaad ijay. Nakunampay kasinseng. Ura agbaybayad kay ti abang. Kat kasjay latta ti trato na. Ay, asino mat nga taday ti agtuk-tuk-tuk kat alas 4 pa ilaang ti agsapa. Agreeing ka ditan. Anyat urasan. Ni Auntie Nena mat gayam. Ay nawaw, anya nga tati ibaga na aya. Apay adi mo lukat ang tiridaw. Umayan auntie, mabitlaang. Ay, anya ti masapul yu auntie. Anyat urasan, ngam di ka pala na rin dita. Ay ko auntie. Kasla anak da katibak nang iti kastangar aramidam. Napuyatak ngamin idi rabi ta inaramid ko ti research mi auntie. Nagadulakit din arason mo. Jak kayat ti kasta Jak kayat ti maaldawan aburdal. Anya? Saan anasaya ta disturbuan dagiti borders tayo bakit? Ay nawaw,
Apay manan amakibiyang ka, kat ka nakakmat dayjay. Gabuta ka na kam, kastamot tan taramidam. Kapilitan tadidamot ammo timang disiplina iti bagbagida. Kun may sa, masigsikuranak makakit-kita nga aldaw ti panagrinda. Kasanungay, nun napuyat da idirabi. Ay saan ko naparikot dayta? Ay nako, agbain kamot Uray ka anakampay da kita. Agbay bayad damot idaabangkan ka. Aguray ka. Apay nga isakit mo launay dayjay arot, Gaputa si katayan ti bidot, bakit? Saan lang anirot ti ka anakam anang aramidam iti kastakad? Pasensya amlatan ni antim nena, rot ka anakan. Makauma mati ugali na, Uncle. Isu nga awan ti agbayag akanakan na titoy. Tamadi ti ugali na. Pasmado tingiwat na. No agsasao, kasla saan kaming agbaybayad iti abang ditoy. Feeling nalaing dayjang antiyo. Nagalas ti ugali na. Awantal na ti panunot, taurean niya nga oras, kat adadita nga agungungat. Nakunampay, kasla saan ngamin nga agbyag, no saan nga agunget iti may sang aldaw. Iso dayjay, ibirbirok na ti pagungungtan na. Nene, nantiyo na yun natin si Mangpart. Di mo latan ibagbagakin kwa natin nagsaritaan ta, what? Wan, Uncle, di kay madanagan, ta saan kay nga ipulong. Nay, apay akas tatibadom si Karot. Apay ka di, ante. Apay ang nagbestida ka. Sa dino ti papanamaya. Saan mo't Domingo itakad? Adda klase mi ita, ante. Adda klase yung amkas tatibadom. Ay nawaw, disente matiin suot ko, ante. Saan mo't arivili? Ay mangibabain ka mag. Anya? Inton sumarunaw. Pilyam mo't ati maibagay kan ka. Saan kayo ang maawatan, ante? Jack amo, no apay nga agraman kawas ko kat pagpupudutan nyo. Umapal kayon samat. Siya. Umapaliti kawas mo? Saan Apolos? Agraraman kakit diya. Adda na patag nga ibagakan ka, Estela. Anya ti ibaga manang nena. Bagbaga ang matiyay anak mo Ay nawaw, apay ni Rot manang. Hay, jak magustuhan tikas diya pa nagbadbado na. Ha? Sana bagay tikas diyay. Kunamlan asino abaknang. Ti kadibistida na, ti dakdakamata manang nina. Wan, nagalas akit kitaan. Saan ang maibagay kan kuana? Kan may sa, kanayon ang maaldawan jay anak mo. Di na amo ti agreeng iti masapa. Ha? Ay kwa, amangan met no adda report when no research nga inaramid da iti pagadalan manang. Ay uray pay, saan anasaya at tikas jay nga ipakpakita na? Bagbaga am day jay Apay akas jay ti ibagbaga ni Antim Anena. Maaldawan ka kanumat abumang bangon. Kun nagalas ka na ti kawusmaw. Jack amo iti day ta akabsat mo, nanang. Nagadulakit ding amo na. Nagadu adil dilawon na. Siyempre, adu tinaskan nga aramidak iso amapuyatak. Kan maysa, disente matibestidak. Talaga laang adakas ti ugali day di abakit. Amangan met no. Di nakpagpanunutan iti dakas, nanang. Saan lang asyak ti kaanakan nang agrekreklamo iti ugali na. Adu kami. Oray sa ludsudom ni Kasinsin Angelo. Kat, kasano nga ruden day ta anak kaw. Umakarak, nanang. Jack kayat ti agnaad iti ayan ni Antinena. Awan ti peace of mind ijay, nanang. Kat, adda nga rod pagakaram anak kaw. Adda umakarakon, tadyak kayat ti kaaruba apasmado tingiwat na. Kan kasla ada bagbagtit na. Anya nga ita, pimanaw mo't laing ni Ruth. Anya kumangay kanyak. Sa anak nga apektado, Jeffrey. Agbalbaliw ka man ngamin, bakit? Dahil pa nagsasaom ti makagapo. No apay akadwan ka dagiti kakaanakam kat gumura kain ka. Ay, agtal na ka man. Ikam ngamin iti preno tangiwat mo. Di kag balin na kontrabida iti biyag ti sabala tao. No awan mo dakas nga aramidan dakan ka. Ay, agtal na ka di tawon now. Di mo amot ti makorektar. Apay ngamin akorektaran nak. Tapno ibagakan ka. Saan amasapol nga aramidom na ita? Taamok tar aramida. Pimanaw ka matgaya man itain Antinena kasinsin.
Wen tadya kun maanusan ti ugali na kasinsin. Inaramid naman kan ti inaramid na ka na kami iti. Talaga nga awan ti pagbaliwan ni auntie. Baknang ngamin kasinsin, iso akas dyan. Ket, anya ko maitan ubak nang. Agbaybayad akmat iti abang ko O galinan ti kas dyan kasinsin. Nanayunan manen ti kaanakan na agumurugurakin ko ana. Kasla da bagbagtit na kasinsin. Anya? Si kamot. Kasla da bagbagtit na kunak at agbirbirok iti pagungungtan na. Agasem manday ta ginatang mo. Iso ti isuot ko inton reunion tayo. Isyak mo't nga eh. Ado mo ti kawas mo dito. Ano sampay laang dagijay Kita amangan numapan ka manin makireunion. Kat kumkumpurmi man ti isa usawang mo ijay. Sa anak mo't nga agsaukat, no awan makagapo. Ikam ti preno tangiwat mo. Di ka man ngamin agpakalayng ijay. Preno mo't nga ibagbagam. Una, tamangan numalipatan manan. Naimbag pa jalugan at da preno na. Tangiwat mo ngay mat. Among si ka Jeffrey. Di ka nagkalintagan. Tanalawag mat asika ti ayan tibiddo. Isu nga ato ti gumurakan ka. Makireunion nga tadaan tinena. Dahil ti jak amo kasinsin. Wen taama nga no umayda ket pagpupudutan nakmanan. Saan lang mat asika ti kaanakan na pinagsasawan na. Ado tayo. Ha? Ay nawa. Kasinsin. Makit-kita mo di makit-kita. Daan tinena matday chay. Mapantay ti kusina. Taamangan numakita data dito. Kat anya man ti may baganang. Di mo ipadlaw nakita ta ida. Angelo, kanakan. Ay, awanin kasinsin. Nakita na kong paumayan itayan ta. Sikan ti makaamo makisarita ken kwa na kasinsin. Mapana kon iti kusina. Bye. Nay, kasinsin. Di nakpanawan dito yan. Kasinsin raw. Kumusta ka mutan, Angelo? Nasaya atlata mo, tante. Anya nga minang tinalam akursaw? Agriculture, ante. Ay nawaw, agriculture kunam? Huwan, ante. Apay nga agriculture pay lang. Isu nga rod mo ti kahit ko, ante. Di kumamot social akurso tinalam Tapno adaganas mo nga agad adal. Anya? Nalakalang ti agriculture ka. Saan mo ta, ante? Nagmulmula kayo lang no agriculture, saan aya? Agmulmula lang. Oho, nakangaganyo mo titiday ta, ante. Amo ka, ta siyempre, nalaingat. Diyak amo ka ta kayo, ante. Di yo amo titangtang aban niyaw. Kat, anya tinagsaritaan nyo kini antem. Antim lang, ah. Apay ngamin adi mo intarayan ngay. Makapaasar ti ugali na kasinsin. Kita kasinsin. Umad adayo dagiti kakasinsin tayo adinildilaw na ide. Deserve na, ah. Awanan ti mayat makitugaw ken kwa na. Anya nga minan ti imbaga na kang kaitay. Ti may pa ni ti kurso kasinsin. Diyan kumakano sosyal, tinala. Anya? Saan lang rin ta? Nalakalaang ka no ti kursok, tagmulmula kami laang. Ay, talagamat ni auntie. Awan ti ustong, no iso ti kasangsango. Naku nampay kasinsin. Ipagarup na siguro nga iso ti kalalaingan. Anya ti kunam nanang? Makilugan tayo kanaw kani antim anena, kunak. Ay nawaw. Asino ti nang ibaga? Ay kat isua. Ay, jak kaya ti makilugan kadakwada nanang. Awam mo daddo maapagluganam. Wanaw, ag-tricycle ka. Kay kayat ko pa'y ti magmagnang ti makilugan kadakwada nanang. Saan abali ata addaak mo't akadwam anak ko. Basta, jak kayat nanang. No kayat tiyo, da kayo latan ti makilugan kadakwada. Narigatan, amangan no makilugan na kat adaman ng dilawon na dita. Isupay apagsakitan tinakam. Apayakas jay, liklik-likan dakmut dagiti kakaanak ka. Ha? Naglemeng damo nga main idisimbang put kami. Numakitugawak mo't kadakwada. Pumanaw da akaslasan dak anakita. Ay kwa manang. Ibagam man kanyak no niya ti makagapo, Estela. Ay, tangiwat mo kanu nga main manang. Ay nawaw, apay tingiwat ka.
Anya ti parikot itingiwat ka. Pasmado ka no nga men, manang nina. Anya, Jay daduma, ibagada pa yan, akasla ka kanu agbagtek. na sa anak abagtitan niya. Agong unget ka kanu nga men, nga ura awan mo't makagapaw. Talaga mo't dagita at tao, ah. No adda makitam, di mo nga minan pakibibyangan, tapno saan agumura, dagiti kakaanakamkin ka. Aglugan kayon, tagrubat na yun. Ito'y pa nga agururayak dito'y. Wan, umay kami! Sipot simbang peta, kat di ka motin makaisang bakit. Wan atama ditiriknak itikas di nga ipakpakita dagiti kakaanak kaklakay. Basol mo matlang no apay akas jayda. Basol mo no apay nga adayo tirik natakin ka. Nasayat nga raud aliklikan da. Didak pa yan kasarsarita itay. Madanagan dagi jaya sigurado. Amumat akabutang da ka. Anya kumangay ti pagdanagan da. Sa anak mo't amang mangan iti tao. Oray asino mat no managdilaw ti may sa tao, talaga aliklikam. Oray sika, kastama ti bagam kanya. No kayat mo amaya si dagtirik na dagiti kaanakam ken ka. Agbalbaliw ka. Wan, kaanakam dagita. Ngam addalat ta kumamot ti limitasyon mo. Iti kasta, kat saan amasair tirik nada. Ay, nawaw! Kontrolam tingiwat mo. Di ka agsao iti makapasair. Ngamin, ti sao a naibalikas kat saanan a maibabawi pay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.